Geç kelgенге байланыштуу 18 eskертүү. Taza Cengiz'e Adılbek oğlu Nursultan stop. Көп курчам болгонго 18 ескертүү. Albanlar bilen tanıştıralım. Vakıt oğlu Mira Zaz Kıgığı Altınbek oğlu Bek Sultan Emgek Rezervi Dayındal Dursun Kalıbek oğlu Melis Top Makbulbek Talaybek Kap. Көп курчам болгон экинчи эскертүү. Bir ұпай кызыл курчам болгон. Taza Cengiz'e Altınbek oğlu Bek Sultan Emgek Rezervi Кызыл курчам болгонго эскертүү. Bir ұпай көк курчам болгонго. Balbandar'da tekrar Kalıbek oğlu Melis Top Makbulbek Talaybek Esep 1-1. Balbanda Aldıda көк курчам болгон. Dayındalsın Tüyünbek Bayaktan Emgek Rezervi Adilbek oğlu Arısınbek Kap. Balbandar'da tanıştıralım. Kızıl Kurçan Balban Kalıbek oğlu Melis Top Kök Kurçan Balban Makbulbek Top Talaybek 13 sekund kaldı. Esep 1-1. Aldıda көк курчам. Bir ұпай көк курчам болгонго. Уақыт. Ұпайлардың есебінде жеңишке İsrail oğlu Şamşir'den yetişti. On sekund vakit kaldı. Esep 2-1. Aldıda көк курчам болгон.
Көк Kurçan'a gol жеткізген. Екі ұпай көк Kurçan болмаққа. Уақыт. Көк Kurçan'a ескертті. Ұпайлар десе, Израиль Шамшиди жетішті.